Amalane polo noina mijaijo. Malaingo jo kirolo ka Yesu Kristo eja kaituok. Iroko ijai more ponelo ibusakin toroni alo seno tomo kwapa kolongana kwapi duelu ka edeke kwapi duelu ida yun Yesu Kristo. Ikoto lo lener akirot na ibalabone be angajep. Inachana erangajep iborne dito to maijara wok. Konye e pedora munare akona kuana kere. E pedora ngajep aina kine jo ara ibonata idupori jo ilomar to mogeana. Eraya ngajep iborene busakin to na idara idoda achoy kina noi kede. Eta pitiro nana pu oni aita soma ngajep e ponelo mame busakin tor. Einer akirono aroko kon mami shalam kitose deke. Ikoto anyu toto moitabo la Yakobo sula uni kokoroni kanche di kanyape. E bala ebe kwape kwa ngene da eraya ngajep atutubet na edit. Ilabi nwe polok. Konyo ikitolu ipulu itia nene. Enokete akimi na edit. Eraya ngajep akim. Erai angajep akwap na mams adolit kotoma atutubeta wok. Emunari akwana kere. Isinepuni akokoro naka aurunet. Gea nada isinepuni nyes. So oanyubone be ichoy kina joinera. Eroko jilimu na akiroto anyubone be. Akiroto na ija limun. Ebunai shalam kini luche araibo mam. Ijo kwa petunganan lo unit. Mami busa kinta akironu e bostos, akironu arokoko, akironu mami shalam kitos, allo munoto mangajepe kon. Ijai twasama ngajepe kon amoro luche, ara ibonat ai kenia luche. Idoda angajepe bongi pengini twasama ijo amaya lo asuban. Mam ibusa kinta akironu kwa ngin. Einerla ijal jala, ara ibonat alanu abanganu, arataka luche, ara ibonat peget. Kache kiro kere nuaroko kunu elumneto to mangajep. Mamu chute ebusa kinton wida yono Yesu. Aja uteka ineresine luepone kata ngol. Ebala kiro toto motabo la matayo. Sula ito monare. Kokorna kaisa una luka nyape. Inera bonebe. Kate Marias atiar. Nyini kirot na kejal na ineras itunga. Ito diarete kaparan naka etube. So inacha na luminan. Apakina pana na ibusakin torijo aite monokine kona iner. Oanyubone be ineresine ikon erasil wajo kaka. Lumam itakadikinete luche. Idoda ishalam kitosedeke. Araikoto ni adumuna ijera na ikaru kere. Yala mangojo apupokine ongo. Idara jedeke.